ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሳምራይት ነኝ። ዛሬ ቨርብ ዲር ወይም መናገር የሚለውን ቃል ተጠቅመን አረፍተ ነገር እናያለን። ጥያቄዎች እንዴት እንደሚጠየቁ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቨርብ ዲር ነው፣ መናገር። ኦኬ Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est moi Samuel. Aujourd'hui, on va voir le verbe dire. Ça veut dire መናገር. Ok, dire. ስለዚህ on va voir ensemble le verbe dire en construisant les phrases simples et les questions. Ok, donc on va apprendre ensemble ce verbe important pour communiquer en français. Donc restez avec moi. Alors, donc dire መናገር ማለት ነው። dire እስኪ በሉት dire መናገር። ይሄ ዋና ቨርቡ ነው። ለምሳሌ je dis እኔ አልኩ ተናገርኩ። tu dis አንቺ አልሽ ተናገርሽ። il dit ተናገረ አለ። ኦኬ elle dit ተናገረች። nous disons ተናገርን። vous disiez ኦኬ vous dites ተናገርክ። vous dites ተናገርክ። ኦኬ elles disent ተናገሩ። ils disent ተናገሩ። ኦኬ ስለዚህ on va voir ensemble ce verbe très important. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ምን ማለት ነው? Qu'est-ce que tu dis? ምንድነው ያልሽው? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? ምንድነው ያልከው? ምንድነው ያልሽው? ኦኬ ስለዚህ je dis que je suis fatigué. Je dis que je suis fatigué. ያልኩት ደክሞኛል ነው ወይም ደክሞኛል ነው ያልኩት። Qu'est-ce que tu dis? ምንድነው ያልከው? ምንድነው ያልሽው? Je dis que je suis fatigué. ደክሞኛል ነው ያልኩት። ከዛ pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ማለት ለምን? ለምሳሌ ለምን እንደዛ አልክ? Pourquoi tu dis ça? ለምን እንደዛ አልሽ? እዚህ ጋር tu የሚለው ለሴትም ለወንድም አንተ ወይም አንቺ ማለት ስለሚሆን እዚህ ለሁለቱም መጠቀም እንችላለን። Pourquoi tu dis ça? ለምን እንደዛ አልክ? ለምን እንደዛ አልሽ? Je dis que je suis fatigué. ደክሞኛል ነው ያልኩት። ስለዚህ pourquoi tu dis ça? ለምንድነው እንደዛ ያልሽው? ለምንድነው እንደዛ ያልከው? Pourquoi tu dis ça? ኦኬ tu dis አንቺ አልሽ አልክ ማለት ነው። je dis ከሆነ ግን እኔ አልኩ ተናገርኩ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ከዛ pourquoi tu dis ça? ለምንድነው ያን ያልከው ወይም ለምንድነው እንደዛ ያልሽው ከተባለ ምን መልሰው መልስ ምን ይሆናል? Exemple, je dis ça, ያን ያልኩት je dis ça parce que c'est vrai. Je dis ça parce que c'est vrai. OK, ያን ያልኩት እውነት ስለሆነ ነው። Je dis ça parce que c'est vrai. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? እስካሁን tu እና je ነበር የተጠቀመው። አሁን ደግሞ il እሱ il dit እሱ OK እሱ አለ ተናገረ። ስለዚህ qu'est-ce qu'il dit? ምንድነው ያለው? qu'est-ce qu'il dit? OK? qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a faim. Il a faim ካልኩኝ እርቦታል ማለት ነው። ስለዚህ qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a faim. ኦኬ እንደራበው ነው የተናገረው ወይም እርቦኛል ነው ያለው። ኦኬ qu'est-ce qu'il dit? ምንድነው ያለው? Il dit qu'il a faim. እርቦኛል ነው ያለው ወይም እንደራበው ነው የተናገረው። qu'est-ce qu'elle a dit? እስካሁን present tense ነበር። il dit እሱ ተናገረ አለ ነው። elle a dit ግን ነበር ብላ ነበር ነው። past tense ነው ይሄ ነው። ለምሳሌ qu'est-ce qu'elle a dit? ምን ነበር ያለችው? qu'est-ce qu'elle a dit? ምን ነበር ያለችው? qu'est-ce qu'elle dit ከሆነ ግን ምንድነው ያለችው ነው። so ይሄኛው እንዳልኳችሁ past tense ነው። qu'est-ce qu'elle a dit? ምን ነበር ያለችው? ኦኬ qu'est-ce qu'elle a dit? ምን ነበር ያለችው? መልሱ elle a dit bonjour et elle est partie. elle a dit bonjour ሰላም አለችና ኦኬ elle a dit bonjour ሰላም አለችና Elle a dit bonjour et elle est partie. ሰላም አለችና ሄደች። Elle a dit bonjour et elle est partie. Elle est partie ማለት ሄደች ነው። ኦኬ elle part ከሆነ አሁን present ነው። Elle est partie ከሆነ ግን ስላለፈ ነገር ነው የተናገረው። ኦኬ ስለዚህ Elle a dit bonjour ሰላም አለችና elle est partie. ኦኬ ሰላም አለችና ሄደች እና የሚለው ቃል እዚህ ጋር ኤ ነው። ኦኬ ስለዚህ እውነታውን ልትነግረኝ ትችላለህ? Tu peux me dire la vérité? Tu peux me dire la vérité? እውነታውን ልትነግረኝ ትችላለህ? እውነታውን tu la vérité? tu ትችላለህ?
tu peux me dire ልትነግረኝ ትችላለህ la vérité tu peux me dire la vérité OK tu peux me dire la vérité oui je dis toujours la vérité oui oui አዎ ሁልጊዜም እውነቱን ነው የምናገረው je dis toujours ሁልጊዜ toujours la vérité OK je dis la vérité አዎ እውነቱን ልትነግረኝ ትችላለህ tu peux me dire la vérité አዎ ሁልጊዜም እውነቱን ነው የምናገረው toujours je dis la vérité qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ቀደም እንዳልኳችሁ ምን ማለት ነው ኦኬ ምን ኦኬ qu'est-ce que ምን ስለዚህ qu'est-ce que ça veut dire what does it mean ምን ማለት ነው qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ወይ ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ በማንኛውም ሲቹዌሽን መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ እንደየ ሁኔታው ማለት ነው ለምሳሌ ምን ማለት ነው ብላችሁ ሲኖርባችሁ qu'est-ce que ça veut dire ምን ማለት ነው qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ምን ማለት ነው ça veut dire ማለት ነው ኦኬ ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ኦኬ qu'est-ce que ça veut dire qui a dit ça ማን ነው እንደዛ ያለው qui a dit ça ኦኬ qui a dit ça ማን ነው እንደዛ ያለው አቤል a dit ce matin ዛሬ ጧት ኦኬ ዛሬ ጧት አቤል ነው እንደዛ ያለው ኦኬ አቤል a dit ce matin ዛሬ ጧት ነው አቤል እንደዛ ያለው ኦኬ አቤል a dit il a dit ያለው ማን ያለው አቤል il a dit ce matin ኦኬ qu'est-ce que vous dites ምን እዚህ ጋር vous የሚለው እናንተ ሊሆን ይችላል ኦኬ እርሶ ሊሆን ይችላል አንተ አንቺ ሊሆን ይችላል ሶ ለፕሉራልም ለሪስፔክት መንገድም ልንጠቀምበት እንችላለን ስለዚህ qu'est-ce que vous dites ምን ነበር ያልከው qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que tu dis የመጀመሪያው ምን ማለት ነው ሶሪ qu'est-ce que tu dis ከሆነ ምን ማለት ነው qu'est-ce que tu dis ከሆነ ምንድነው ያልሽው ምንድነው ያልከው ነው እዚህ ጋር ግን qu'est-ce que vous dites ካልኩኝ ለፕሉራል ይሆናል ለብዙ ይሆናል ለምሳሌ ምንድነው ያላችሁት qu'est-ce que vous dites ምንድነው ያልኩት ኦኬ ምንድነው ያላችሁት ለብዙ ሰው qu'est-ce que vous dites ካልሆነ ደግሞ qu'est-ce que vous dites ካልኩኝ ምንድነው ያልከው ምንድነው ያልሽው ይሆናል ማለት ነው ኦኬ nous disons que c'est une bonne idée ቆንጆ አይዲያ ነው ቆንጆ ሐሳብ ነው ያልነው ቆንጆ ሐሳብ ነው ያልነው ስለዚህ የሆነ ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ነው ብላችሁ መናገር ስትፈልጉ nous disons c'est une bonne idée ቆንጆ ሐሳብ ነው nous disons እኛ ያልነው ጥሩ ሐሳብ ነው ኦኬ ያልነው ጥሩ ሐሳብ ነው ኦኬ ስለዚህ nous disons que c'est une bonne idée ቆንጆ ሐሳብ ነው ያልነው ኦኬ እኛ የሆነ ነገር ጥሩ ሐሳብ ነው ብለን ሐሳቡን መደገፍ ስንፈልግ ኦኬ ቆንጆ ሐሳብ ነው ኦኬ እኛ ያልነው ጥሩ ሐሳብ ነው ብለን ነው የተናገርነው ማለት ነው ስለዚህ nous disons que c'est une bonne idée nous disons que c'est une bonne idée qu'est-ce que vous dites ምንድነው ያላችሁት nous disons que c'est une bonne idée ስለዚህ dire የሚለውን verb በፕሬዘንትም በፓስት ቴንስም አይተናል ለምሳሌ qui a dit ማን ነበር ያለው ፓስት ነው qui dit አይደለም አሁን አይደለም ይሆነ ያለው ሰው qui a dit ማን ያለው አቤል a dit ce matin ዛሬ ጧት መሆኑ ራሱ ፓስት ነው ኦኬ የተናገረው ዛሬ ጧት ነው አቤል a dit ce matin ስለዚህ il a dit ካልኩኝ ፓስት ነው elle a dit ብላ ነበር il a dit ብሎ ነበር nous avons dit ኦኬ ብለን ነበር ኦኬ ስለዚህ tu peux me dire la vérité እውነቱን ልትነግረኝ ትችላለህ oui je dis toujours la vérité ሁልጊዜ እውነቱን ነው የምናገረው qu'est-ce que ça veut dire ምን ማለት ነው qu'est-ce que ça veut dire qui a dit ça ማን ነው ያለው qui a dit ça qui ማን qui a dit ça ማን ነው ያለው አቤል a dit ce matin አቤል ዛሬ ጧት እንደዛ አለ ኦኬ qu'est-ce que vous dites ምንድነው ያላችሁት qu'est-ce que vous dites ኦኬ nous disons que c'est une bonne idée ኦኬ ያልነው ጥሩ ሐሳብ ነው እኛ ያልነው ሐሳቡ ጥሩ ነው ኦኬ merci ከወደዳችሁት እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ
ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮቹ እየታዩ አይደለም ፕሊዝ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አንድ ላይ ፈረንሳይኛን እንማር merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de ma vidéo